Ajmo! Ajmo bre! Tvoja! Ajde! Budi iza, ne sprekaj, budi iza. Lopta! Boj! Razmo! Ajmo napad! Leva jaka! Ajmo napad! Kriv s desno! Šišli! Ajmo, dipe! Down! Dok je levo desno, levo desno! Pusti glavu dole! Ajmo napad! Kriv s desno! Kriv s desno! Moj! Oran treskanica! Down! Otišla! Ajmo! Guraj! Dobar dan. Dobar dan. Ljudi, sporo je ovo, moramo ići. Gledaj loptu. Ima uče! Dobro. Dok je levo desno! Glava dole! Eto ti. Alo, ajmo spusti sada. Pan! Pešiću, straki ga! Samo nek se Gerda povuče. Pojď mi desno! Bilaj! Može da zove! Lago je! Vozi direktan snap, 11! Što ne prići dole? Ajmo ti! Moj! Mati, snap! Bravo, Milo! Uzi feedback, Jokso, glav jake.
Ajmo, Livija! Ima Urke! Šuni! Šuni! Gledaj loptu! Čoki levo! Skat! Hajde! Šune, brže! Čoki ropa! Skat! Lopta! Ne. Gdje je prvi van Bosne? To je 27-8 sati. Nazad To je nema veze. Kalu ima sa njime za minut. Otišla! manje od 200 km do Ličina. Vlačin je dužan 300 km kružuje bez medija. Brže ruku. Imali smo postavu koji isto bilo pratila. Lik je Papa, gumaj, sport. Ovo je njegov. Ajde! Ajmo, brzo, slabi su, ajmo! Desno! Hej! Tako je, bravo! Bravo, Lube! Ej, bez kredice! Tamo, i dole, kao konj. Kao konj? Da. Preboj! Jedan mora izaći, jedan mora. Ajmo, Dimi! Ti laj, ima Urke! Golube! Preboj! Okej. Pan, ne, pan. Priđi dole, tako ide. Priđi dole, pan. Brgi, stani svi da dati. Okej, to. Rebe! Samo ti dati dobro. Ajde loptu, bre!
Otišla! Ajde, nemoj! Čuti! Koliko puta ti nas ne pričaš? Čekaj, samo izađi. Ajmo, Diko! Neskosko ponašanje. Nismo bili boreni. Evo ga, staj. Preki još akciju, ajmo napad! Ajmo napad! Ajmo Niko! Ajde Niko! Crno ostama! Znate šta se radi? Voj! Down! Dok je levo! Run! Bravo! Bravo, Tresta! To je to! Čuvaj loptu, glava dole! Tako je. Imam prvi šlič desno! Ili ajmo jače to! Šlič desno, rože jedan! Nema pravda. Pomre! Niko na tu Beos! Niko! Idemo vaj! Linija! Žilbu! Mili! Dobro desno! Alo, Bilaj! Malo, samo nazad od lopte, gledaj! Kosane! Ajmo ti mi! Čoki roba! A jebote, korak nije napravio već na njemu. Pričaj na liniji, podeli! Pričaj koga blokira! Kako s levo? Pogledaj! Napolje! Trips desno, ček, trips desno! Pričaj! Ajoj!
Ljuboviću, niže mora! Brže! Ne skidaj katigu, ne skidaj katigu! A ne sad ide. Bej! Savo, ulaziš umjesto Kalu, a... Ajde. Pas! Joki roba, pas! Joki roba! Sigat! Ne! Puci! Posle se Ajmo Bernard, ajmo di! Ej, svi, različe o rotaciji D-line. Molim? Različe o rotaciji D-line. Moraš gledaj, kad prođe tekl, evo mu prvo što će biti ovaj tekl. Dobar, ja to. Dobar. Kako je zove? Ne bilo, dođu vamo prije toga što ideš. Ovdje ti je mesto. Ovdje su završili. Dobro. Blok. Imamo blok leđa. Osjećaj sečnog pasa. Blok leđa. Indija broj 46. 10 jardi kazne. Mjesto prekršaja. Otišla! Tako je, ne znam. Dagi, zaspaj! 20 sekundi do kraća. Ajmo, pušta ne! Pas! Ajde, hvata! Treći za mnogo, gledaj loptu! Bravo! Linija! Da. Isušao! Dajte vodu zacu. Pazi desno, pazi desno, pazi desno! Pazi! Pa ne znam, samo da
Stajo! Stalo dole, pan trži. Pas, dajde. Marko! Dođi. Spokojno. Jedan ušao, jedan izašao. Ima ih. Pazi lopta, alo. Da Luka, jedan. Glede loptu. Ajmo, pritisak. Otišla! Pusti je, beži je. Treniraj je! Prekiraj, Grelo! Kalu! Stane da ide još u nas. Niko! Bez! Ej, slušamo, neću graj, uzim još. 2, 3! Ima uče! Da. Kremu. Sigurno, ja sam nam Joker levo! Ajde, Tesko! Ajde, opa! Bravo! Da, ali ja sam vidjela da on stvarno ima i nešto ne palio mi to da to je još gore. Oj! Alo! Vamo, trčaj! Nema Joker! Glava dole! Bravo! Pas! Savo, ti si tu! Jedno! Za jedan! Spremi kick-off! Vraćaj upravo. Natale, svi koji su kick-off ovdje. Lagano, nema overloada, svako hold. Kalu, imaš! Treba na izvoli copku. Jimmy! Nema se mogu da ih pitam za... Ništa, Kalu! Pet. Toko, levo desno! Toko, levo desno! Levo desno! Evo, Toko! Nešto što pričao, ideš u dlan, nađeš u dlan. Rekao da... Ja sam Kiki, Ali jedan tamo! Jimmy, jel čuvani ili? Ali odlačale! Ali jedan, alo. 4 ovdje! Sad! Jedan pravo. Tresko! Jedan pravo. Van ljudi! Lopta! Brze! Okolo, pići oko terena. Malo, ajmo jako, mogu ljudi. Hvala, futbolo! Ovdje ti ideš, pa gledaj! Svaki rik.
Daj, malo bude se bacim na mene. Može! Ne, nego da bi... Ajde! Sredina! Levo! Loptu! Brate, njemu nisi bacio ovamo, bacio. Ne možda mu baci loptu u grudi, alo ljudi. Savo, safety. Miliću u korner. Doktore, samo da ga pogledaš dobro. Čekada, dođi vam. Čekada. Miliću, okej. Kajlo, dođi vam. Akcija. Ne čuješ? Nema prekiša. Ali realno jesmo. Ajmo ti! Dušane, povuci se malo nazad! Ani pored trenera javljaju se. Bravo, bre, Miliću! Triš leo! No! Treći dan, gledaj loptu! Bravo, Drki! Bravo, Drki, nema veze. Bravo! Više. Bravo, loptu! Ajmo! Pas, lopta! Samo! Čemu ti dao? Nema ruke! Gledaj loptu! Galo! Dobri za pej! Pazi na pej! Imaš rekli! Pazi se! Vodu, donesi vodu! Ajmo voda! Jer ti kad spojiš tebi ne može niko prođe buda, kečevi ne mogu da prođu, oni ostaju duši dobro, svi se zvrtu, Kapri, dođi samo panto, delegaca moj. Moraš 3-4-5 jeldi, moraš da budeš 4-5 jeldi, ako nemaš 9 sa strane, opet u sredini dođeš, uzet ćeš jedan glava, debelac, neđi buda. Ti odmah hodeš sa strane, odmah kuci.
nema što da Ajde. Opet vreme ide. Beži za ovo, dođi vam. Ajmo napad, ajmo napad. Golube. Miliću, vidiš na safety posle do sajda. Gdje je voda? Linija meni moja unoga. Džokir desno! Imaš blit! Bravo, bre! Vukovi, prvi time out. 6 minuta do polovremena. Time out. Ajde, idemo. Jedni ga, brate. Nema. Ajmo. Nešto što račun. Bukvalno. Dajte nam našu loptu,
Zašto igramo sa njihovom loptom našom? Ne možete sada bez Taj vod nije pokrenuo vreme. Blagoje, loptu zameni, loptu. Evo je naš. Evo je, Stija. Ostaje u sljedećoj akciji. Može i sad. Nije krenuo sad. Nije ništa, time out. Ti nije baš jedno pravo. Sad ti nije slavno. Nisam dao, No! Dok je desno! previše vodiš. Ajmo Dušane, bre. Možda je bio offside. Šut. Može offside. Kad lopte! Kad? Offside odbrane. Koji broj? Offside. Odbrana broj 12. Este arbitražne. Daj sad, Milu, daj sad. Gledaj, alo! Ljudi, gledajte gdje je lopta! Nemojte glupo kazne praviti! Gledajte gdje je lopta, ljudi! Dok je desno! Zgat! Bravo, Kada lopte! zeleno 1-0. Može sada! Aj, Bog ti! Kal! Dok je desno! Zgatki! Ajde, let's go! Robi! Igra jedno! Za mene. Ovdje. Vojka. Ništa ne brini, sve je u redu. Sve je u redu. Dok je roba! Zgat! Ajde, Niko! Dva minuta, jel? 2 minuta do vremena. Tati, je krivo. Ajmo sad, linija! Ajde, linija, ovo je na vas! ima. Dal! Dok je desno! Zgat! Napunite, Magda! Moraš reći svima da ima. Deska! Koliko ima? Manje od 2. Bilo je 2 sad. Evo, na 5, malo 5, 2. Da, na 5, sad se to zaustavio. Ali ide. Ajmo, Mihajlo! Dal! Nema klopke! Ajmo, se poj!
Savo! Bešiću! Gde beši? Bešiću! Evo dva! Zašto je to? Evo četiri! To je to! Može! To je to! Perfekt! Ali idi, odmah iza nas. Čoko, sve što smo pričali. Bravo. Nemoj da mi daš. Bravo, ljudi, idemo da se penjemo. Drugo polovreme mora da je mnogo bolje. Ajde. Ajde, Kežo! Kada? Bravo, Bakre! Lila, dobili ga! Bravo, Tuci! Tamo! Ne, Pešić je zajedno. Pešić ušao sa njima u papu. Se otvorilo se Pešić ne razumije. To je samo vreme. Samo 45, coach. Ajmo sad, ti vi, malo! 4 sekundi do kraja! Valemo! Obaraj! Ovo je baš napred. Dobro, bio je Katale! Ne, upravo Taki su donadi kad sam ja bubi bacio pas zbog sada dvojice. Lako sam promašio da imam Može! Vodo! Time-out! Indija, treći i posljednji time-out! Jimmy, posljednji play. Posljednji play. Ovo što me... Kod doktora. Jimmy! Oni koji nas dobro znaju. Hey, empty! Hey, check! Samo ovo. Drži kontej! Ne, vi idete regularno. Drži kontej! Ovo je Pa nije ga pipnuo je. Ništa bilo. Malo bre. Ali ne može kaznu. Odgovor ne može kaznu. Ovo vreme. Kako se ga rekao na slatko. Ajmo.
Odbija! Ne daj mu munju. Pa nije trebalo da Ajmo odbrana! Drži tu sredinu, bre! Ajmo odbrana! Obaraj! Obaraj! Obaraj ga! Tako je! Ko? Agresivni! Prebij! Ljuboviću malo napred! Daj čoveče! Pa čekaj! Ma nemoj! Ne kapi nego co! Kako? Nije bilo prekršaja. Što onda bacaš kad ti dvoje vicu? Obaraj ga jebu ovaj! Aldik! Čupaj loptu! Čupaj tu loptu! Nije mi bio flex. Eno zašto, evo i tamo, ta gardina je tamo, šta je ovo? Ne znam. Holding. Tako je. 10 yardi kazne. Ona je drugi down. Dobar kontenci! Polaču! Čitamo lepo! Man. Obaraj! Ajde! Ajmo bre! Ajmo stranu! Idi to! Ajmo golube! Unutrašnje rame! Unutrašnje rame! Gledaj lop! Linija! Dušane! Treći! Linija! Dalje imamo više. Zašto treći? Ajmo golube! Slušaj bre! Pazi! Ljudi! Trojica jebem!
Abbiamo un attacco bazzi fuori che se ne vuole essere Šta sad držim? Pusti! Da! Nema šta ti da pričaš, Ne može svako došao do ovdje. Ja sam cijelo previše voda. Ajmo napad! Joker desno! Levo, levo! Bravo! Ecco, gozo Joker desno! Sjad! Bravo, bravo! Uđi, morat ćeš ti. Ajde, pusti tamo. Ima uđe. Bakir, jebe mu mater. Igraš zija. Budeš pored mene, šta ti nije jasno? Ajmo, di mi! Burić, šta ti nije jasno? Ajmo, Vreme! Joker desno! Sjad! Mili, ne možeš toliko da odeš! Ti jedan korak baci! Igreće, kadal! Morate šta sam svirao. Ošto gledaj! Koji? Velika prođe. Dragane. Ili ona ti moraš... Bakir, tamo! Baki tamo! Dragane, pogledaj šta sam ti rekao. Ne pešiš! Vreme! Joker desno! Sjad! I on je pravi. Ajmo!
Samo pred! Bravo, alo, ajmo, evo pa! Imam! Bravo! Džokir desno! Skat! Bravo! Ajde, vozimo i do kraja. Niko, mori. Formacija! Vreme! Time out, Daj vodu. Time out! Vukovi prvi time out! Još minut do kraja četvrtine. Daj vodu! Johnny! Što ga cijelo? Kako me tamo vidi? Imaš vodu? Ja ni voda. Ti voda. Čoki ropa! Skat! Otišla! Haka! Ajmo jasno, linija! Vreme! Čoki ropa! Skat! Otišla! Opa! Haka! Marko, pomozi mu tamo! Down! Džokir desno! Skat! Bravo, Majko! Bravo! Haka ovdje! Prvi down! 25! Spreman! Vreme stoji, posle prvog downa. Upravo u 2 minuta. Out! Džokir desno!
Bravo, 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 bravo. Joki ropa! Ajmo voda! Dođi vam, kao, ne kao, ne bitno, slušaj, stoji 10 strana. Gdje pešeš? Šta ste gdje sve? Šta te boli? Uhod je kura. Nije ti ništa, otvori. Ajde! Ostavi! Ali se postavi što ti još vreme sad će dojiti. Uni! Evo, Stani, stavi, ne pomeraj! Ja sam ne pjaču šutra. Aj, šutra. Pucaj. Može druga lopta! Pucaj. gdje ti pošli? Jedan poen, ekstra poen. Field goal. Izvoli gotovo. Možeš da vidiš kad nije naša lopta do Dobar si.
Ajde, ajde. Tresko! Jebot! A ja? Može više? Da, Galu! Ne, Galu! Galu, sad! Galu, odmor! Neću ja da ti kažem, daj mi. Uzmeš i vežbaš, odmoriš, piješ vodu, dišeš i vežbaš se. Ti, brate, blejiš, evo ja ovdje, brate, zajebavaš, ali mi idemo u napadu našeg planira. Jasno, sve na tamo. Znači, ako hoćeš pre prvog boja, evo, ja sam tvoj novi, tvoj ja. Svima tačno! Kad se bude prva lopta, sada ja dajem. Stani pored njega, mi olazimo. Nije zbog. Ajde, vežba ti slovo. Može! Ej, alo! Ajde, da. Može! Bravo, desno, desno! Tina! Levo! Tako je, bravo, tako je! Trojka, bez kec ili N? Ja ću biti N, ja ću biti kako kec. Kec, ajmo, da sve si spogledaš koje je ovo. Kada? Uzi! Zašto mi ne kažeš? Ostaniš ovo u životu, kada ostani tu? Vidi, ja sam kada malo zamenimo ovo kec, eto, prođe. Meni ušte nije zašto on igra s ove strane. Zašto on uvijek s ove strane? Ajmo, Bilaj! Samo mi kažeš da se nagusti. Pa ne znam što je. Meni ušte ovo. Ajmo napad! Kaže da mi to kako mislim da sjebemo. Pazi! Bolje, bolje! Ajde! Moramo da napravimo to spojno rano. Rozo, nikad u nuli. Ti si spojno čovjek, uvek. Ej, drki. Ajmo, bre! Evo puštanja. Ej, samo spoj. Ništa, kaži to Embo. Kaži u Bori Kvić. Ide bliz, ide bliz. Imam? Niz dva! Pas, pas, pas! Holding, sudija! Daj, brate, ovako ga drušu čoveče, daj možda što da vidiš. Sve nosa ti je jebota. Jedno! Ima blića mora. Bilo je holding ozbiljno ovako. Dva. Tuci! Daj vode, daj vode, daj vode. Što ćeš? Neko ti ideš u ruku. Ej, prekonja odmah. Jedan levo. Ajde! Time out, time out, time out! To je to, kraj moje karijere. Time out. Indija. Prvi time out. 7 minuta do kraja utakmice. Treći mjesto, neko uđe, nema mjesta. Daj ide, da dojme da dojme.
Bravo, Tretko! Ko je napravio holding? Njo Bojeviću! Sa one strane! Koji kurak ti praviš holding? Si normalan? Jebete nam svaki to! Ej, koja strana, koja strana? Žuri, žuri! Čau! Tresko, pola puta, Tresko! Pazi, Andrej! Bravo, Šabe! Bravo, Šabe! Ajde! Neki dan, gledaj loptu, Divaj! Gledaj loptu, Gledaj loptu, brzo! Dabu! Am, zove jako stranu! Trip! Laki, zove laki! Pazi! Gledajte loptu, Divaj, gledaj loptu! Igru! Gdje su voli? Tresko! Gledaj loptu, Samo loptu, Samo loptu, Divaj! Gledaj loptu! Jimmy! Ajde, odbrana! Napad! Bravo, Divaj! Mogli se igramo! Prebroj, Urke! Ovo na sebi! Joker desno! Jel da? Izi, Tresko! Idi na korner! Vreme! Joker levo! Sjad! Bravo,
Ja sam ono ali ti kažu vreme. Prvi isti. Joki roba! Pravo kraja. Vukovi, 3 minute i 55 sekundi do kraja utakmice. Ovo je animacija, make, vino, kasno, nema čudno da... Zapušaš ovu ruku kad onaj vreme ba. Sad kad dođe ti go, sad nema vremena. Bravo! Joker desno! Svat! Bravo! To je to. Prvi je sad. Ajmo. Igraj do kraja. Vreme! Vamos! Joki levo! Svat! Ajde! Bravo, majstore! Stani! Dobro! Pa ne treba. Treba Nama treba trošimo vreme. Čiko, sad kreni kad dođe svoj vreme. A pao je. Soko, kad ideš tamo, kad ćemo pustiti sve sad. Jedno! Samo ga spusti, ne bere tako. Direkta sebra, kubi jedno čaj. Joki levo! Svat! Daći ga u Miliću. Marko je. Kako je ovo najbolje? Jedna utakmica. Utakmica.
Dobre, tako vam. 2 minuta! Ajde, bravo. Ide, dobili su, sad troše vreme samo. Da. Od 3? A pa dobro, onda lagano. Mogli smo i da odemo na vreme. To su neporaženi. A da, jesu. Skok je desno! Može neko drugi? Dobre, uđi, Kiko. Maksim uđi, Kiko. Minut 17 od sada. Samo! Dođi s ove druge strane. Raniš ti trebaš, vidiš Milik, To sam ja imala. To imam s radu. Imala, to ne vidim. Dok sam igrala kapico. Uzmi! Obori! Ajmo, Brna! Makije, bori, Makije! Možemo da režbamo kako kad god. Krenuo, svi su zauzeo poziciju, to je dobro. Sredimo mežu. Samo sve staje. Oni samo mogu da ne Ostavi ovdje! Ajmo odmah! Momci, ne zaleći se, idu na kneel down. Kneel down. Ljudi, ajde, postavite se. Pa još. Desne kod njega. Ajmo, se kupi ovdje. Kupi ovdje na 50 meća. Aj u liniju kacike, alo? Samo sad.
Ajmo. Ja sad nemam loptu. Malo prema najjače.